na Mbula FM krake taletaki Gonga elambasa Mbula FM namba 2 na sere Ando talita kana borong na Mbula FM namba 2 na sere su Au waitu tu gara-garaki au rewat juga ni stima au ndau talita kana borong na Mbula Bola Bina Fiji Mbula FM namba 2 singa toka Bola Bina era roga Mbula FM namba 2 tikoga Mbula FM namba 2 na sere Isambula sa ikuasa kongko na walelekan nonday tuku-tuku ya nangonongo. Rota ni tinikabana undolu na leo ni wanua erna bakatakataki na ngona ni vending-ding yango. Eka ni reretiko ni yango esengai dua ni wili-wili undondua ni bakatakataki na buku ni vending-dingi. Tukuna na ilulu ni vending-dingi o Muhammad Sanim ni sanarawa vikimni na leo ni wanua ni ngandrewa mo ni takataka na ngona ni vending-dingi. Menirere ani kina duanga na volleyball ni vending-dingi na ndo wanua. Kawareta kina na bikao ni ngandrewa me volai na tamni nimbera ni vakatorung. Esa nangai bandi taki na nonra anding taki na lewe tin kawana undolu ni oti na nonra vakatorung. Ya erna lako duru matalanga na buli me bakanir nang ngarabatiko e vani tafi bimbi ena bono ni vending-dingi. Ve kemni na ngandreva moni na mai dagdaka endo dono moni kako ni lewa na endo ni songo-songo ba politiki se ba itabi ne buna ba politiki se mata takatiko endo ni songo-songo ba politiki rota ni 5 milion na dola sa ba rota kitu membaleta se mbaletir na dagdaka na ngona ni vending-dingi ya tambaki indai na newspaper na Fiji Sun na dhanra na saini kini songsongo ni paka tututaki na Fiji Fest na ngauna yang andribiki na 5 na undolu na adha memaleta taka bandita kikina na vending-dingi rota ni basa undolu wal somkotul na adha era tambaki kawarita kana lulu ni vending-dingi o Muhammad Sanim ni kebaka endua yang andreba me lewa endua naka na buku ni songo-songo Erau mena warita kina volleyball ni vending-dingi ena loma ni bitu na singa metiki bu saranga ni kuah. Esa tambaka talangani song-song na Fiji Fest na kena yabu ni babulewa. Esa ngani dingoma oturani lewa Paul Madigan na rua na kerker ni Mahendra Chaudhry membaleta na kena rumbe bakawawa ni totongi kama itau bua na bida na madha o sauti. Esa ngani dingoma na kerker o Madigan ena nonakaya ni atau be Chaudhry na totongi me sau mangani labo kaseng ni totongi me mbala ki vali bebesu tukuno Madigan ni rawa lenga ni kirei na barumbedi ni totongi ke baka e tau ni totongi me mbala ki vali bebesu kasenga ni totongi labo ngosa kini mbale ni sana sau manga o Chaudhry na ruana milion na dola ka barotan matabiliwai me sau ma na bukini na boroka na Exchange Control Act ia mena sauma ni lavongori ni mbera na ikatul sanga puni tune kesenga esa nambala ki vali bebesu. Kinangito era tu saatan dumai kin nondo bonua na tim ni soka ni Papua New Guinea ongo ene batangen ni ambaki tinikadiwa ena buku ni sota-sota na AOFC. Ni oti na norto wawarauti ko mai New Zealand na buku ni vida na sota-sota era tu warita kana tim ongo ni roto satu bakarau membaleta nang gitongo. Ia warita kana ndau ni bebata bulidi ni timi o Winton Rafa ni sambi tau titoka endua ni tuwa membaleta non rotoi matai ni non rotoi ngito ena non rotoi sota kina timi ni Solomoni ena warumbuka ongo esuba. Ia nang gitongo ena warumbuka esa nangai madalakina na timi menangole dake na sota-sota ni buru-buru. Sama ida bekir na walaka non dai tukutuke nangonongo ni manda ni wadang benak. Talita na Radio Fiji One na mwirani nondo bonua. Ando talita kana borrongo na Radio Fiji One singa toka mboleta ni station ni Alumatua. Ando talita ka bale una borrongo na Radio Fiji One station ni Alumatua ilo toka. Ando talita ka bale una borrongo na Radio Fiji One mandi na station ni Alumatua. Au tuko korbo ando borrongo lebe na station ni Alumatua na Radio Fiji One. Ando borrongo na Radio Fiji One na station ni Alumatua na mandoi tele. Na Radio Fiji One nando mai bitin bonga ni BNN.